nabashuje mwese nitwibirekana mugire ubuyobozi bw'umutwayi M23 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwatanze impuruza ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iri mu myiteguro intambara karundura hatitawe n'uri ku biganiro by'amahoro byatangaga icyizere cy'uko n'ubundi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ashobora kugaruka amahoro n'umutekano muri rusange. Ni mu gihe n'ubundi ajize imyaka myinshi rwose iki gihugu cyarabuze gutekana, ni mu gihe abaturage benshi rwose bataryama ngo basinzire, benshi bamaze kuva mu byabo n'ubundi bitewe n'intambara ibihanganishije uyu mutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC muri rusange. Murabyibuka neza cyane mu myaka 10 ishize rwose hitabajwe ingabo za SADC kugira ngo zibashe kuba zahangana ni M23 yari yamaze gufata umujyi wa Goma mu gihe cy'imyaka 10 ishize. Ubu noneho n'ubundi izi ngabo ziritegura kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, zizasangayo n'ubundi ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'ingabo za MONUSCO muri rusange. Kubwa Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo we yavuze ati nemeye gutanga ingabo rwose karundura kugira ngo zibashe guhangana no guhashya imitwe yitwaje intwaro ikora hara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umutwayi M23. Umutwayi M23 rwose wakomeje gukaza umurego ndetse ukomeza guhangana bikomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibi nibyo byatumye n'ubundi Bwana Tshisekedi Chilombo uyobora RDC rwose yarabuze icyo akora n'icyo yareka, kubera yuko n'ubundi uyu mutwe rwose ukomeje kumubuza icyuya. Buri kiganiro cyose agirana n'umuyobozi wo mu mahanga cyangwa se buri mushyitsi agira, buri perezida wese baganire cyangwa se buri nama yitabiriye rwose ahita azana ibirego by'uko igihugu cy'u Rwanda gifasha umutwayi M23. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda rwemeza neza yuko nta nyungu rwagira mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, rukemeza neza yuko ikibazo cy'abanyekongo ari cy'abanyekongo ubwabo ari cy'abanyekongo ubwabo n'ubundi batakabaye bakengeka ku gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ni mu gihe M23 nayo igaragaza n'ubundi ibyirwanira ivuga yuko bimbwa uburenganzira, bakaba bavugwa yuko n'ubundi ngo ari abanyamahanga kandi ari abanyekongo n'ubundi bakuriye bakanavukira hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kuba inama rwose zigiye zitandukanye kandi zinatanga icyizere cy'uko n'ubundi iyi ntambara yacogora amahoro n'umutekano akongera kugaruka muri rusange. Vuga rwose n'ubundi bemeje neza yuko M23 ikwiye kuva mu bice byose yamaze gufata, nako byagenze rwose. Ibi bice yarabyihoreye irabireka, hanyuma ingabo za Afurika y'Iburasirazuba n'ubundi izongera kugaruka muri ibice bigiye bitandukanye. Ariko n'ubundi M23 yo yemeza neza yuko n'ubundi mu gihe iyi leta ya Kinshasa rwose itabisubiye mu biganiro n'ubundi umuriro wakongera ukaka bakakozanyaho muri rusange. Mu bisi yashize Bwana General Jefa Nyangaha, umugabo rwose w'umusirikare ukomeye cyane, akaba umugabo mukuru w'ingabo za East African Community zaziri mu butumwa bwo gukora amahoro n'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yamaze kuba yakwegura. Amakuru n'ubundi ajya tugeraho yemeza neza yuko uyu mugabo icyatumye yegura ngo ariko n'ubundi leta ya Kinshasa yamushyiragaho igitutu kugira ngo agwe ibitero kuri M23, wakemeza neza yuko n'ubundi ibi byari binyuranye cyangwa se iki cyifuzo cya leta ya Kinshasa cyari kinyuranye n'ubundi n'amategeko n'amabwiriza bahawe bo ubwabo. Ni mu gihe n'ubundi Bwana Tshisekedi akomeje kwikoma n'ubundi igihugu cya Kenya kandi cyari gifite icyo kivuze n'ubundi muri iki kibazo cyo kugarura amahoro n'umutekano ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ngicyo bapfuye n'ubundi ngo nuko iyi Kenya n'ubundi yaje guhita ishyiraho undi mugaba mukuru w'ingabo za East African Community ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo ariko iyi leta ya Kinshasa rwose ngo ntibayigishe inama.
mbere y'inama n'ubundi yabaye n'ubundi yigaga n'ubundi ku buryo ingabo za SADC zakongera zikerekeza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. I Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi rwose abanyacyubahiro bagiye batandukanye barahateraniye nabo biga kuri iyi ngingo, ndetse n'iki kibazo gikomeje kubiza icyuya Bwana Tshisekedi witegura n'amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha. Muri iyi nama n'ubundi karundura yari yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye n'abanyacyubahiro, harimo n'ubundi umuyobozi ukomeye cyane hari umuyobozi ukomeye n'ubundi ukomeye cyane uturuka hariya n'ubundi mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi yitwa Antonio Guterres. Inama kandi yitabiriwe n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko n'ubundi yakorewe mu gihugu cye. N'ubundi inama yitabiriwe na Yoweri Kaguta Museveni uyobora n'ubundi igihugu cya Uganda, Perezida n'ubundi wa Centrafrica Bwana Faustin Archange Touadera n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye. Perezida Paul Kagame we rwose we ntabwo yayitabiriye, bivugwa yuko n'ubundi yari ari mu muhango bwiza cyane wo kwimika umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza. Ahangaha n'ubundi nk'uko bisanzwe bigenda iyo umukuru w'igihugu adahari yohereza intumwa yiwe, n'ubundi ahangaha n'ubundi yari yohereje Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente. Iyi nama nayo yize byinshi kuri iki kibazo, ariko noneho ubu byifashe bite? Umuyobozi wa M23 ubuyobozi bw'uyu mutwe n'ubundi bwatanze impuruza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi iri mu myiteguro y'intambara, hatitawe n'ubundi ku biganiro by'amahoro byatangaga icyizere.